Bibliofilske izdanja nisu samo stara izdanja iz 18., 19. ili prve polovine 20. veka, kao što je ovo. Bibliofilska izdanja postoje i u novije vreme i u naše vreme. Od 1964. godine, kada je profesor Bogdan Kršić na Fakultetu primenjene umetnosti ustanovio predmet grafika knjige, oštampano je preko 300 bibliofilskih izdanja, koja su služila kao završni rad studentima tog fakulteta. Grafika knjige naziv je predmeta koji se predaje na odseku primenjena grafika na 4. i 5. godini. 2010. godine u tiražu od 400 primeraka štampana je knjiga Bibliofilska izdanja na FPU, koja obuhvata skoro sva izdanja koja su urađena na tom fakultetu. S obzirom da sam više puta imao pojedine primerke tih izdanja, vrlo često štampanih u tiražu od po 10 ili 15 primeraka, mogu da kažem da su ona fascinantna i da je pravo zadovoljstvo imati neke od tih primeraka u svojoj biblioteci. U nastavku pogledajte neke od primera koji su prikazani u ovoj knjizi.